Kaying kasem jong samla Eddie Louis Marshallong kalapulong ya kajing sing ngongu yo blay try kanrat haba ukun jong ki ula yo ek first rank top 10 haka merit list haka bachelor's degree arts haka subject education na St. Anthony's College haka result balapan bana daga school ba North Eastern Hill University nehu dangshen. Usamla Eddie Louis Marshallong di ukun jong ba Louis Yauren bat ka kong Theresia Marshallong ki basyong basa akachnong sangriang kanong kendong haka thanyong ston West Khasi Hills District. Haka arpu sal terik nailar kayeng kesemboro kawai kashnong bat kabalang kiladap da kajingkemen ban yo ikni ka kubor bakamen. Ban pen kraw ya kajingkemen jong ni kayeng kesem da pelong da kajing sing sngongu yo blay ubala keruku kerdo haka jing em jongki. Hakani hi kasngi kilong kami nagakenhun village organization kila pelong ya kajingalang kerpang ador bar hall bat kila penkop buram kerpang ya usamla Eddie kum kadak kajing kemen lang jongki. Hakajinga seng kerpang la pelong haying uling dok sok blay Reverend Padar Barnabas Im ubalawan ban penmenta da kamas ngongu na kabentakan ni kaying kasem. Hakasneng kakraw sok blay ulay ro ekamensim bari ublay jongki kalong ying bat ublay ula kerku kerpang ya ka da kajing job ukun jongki. Ula kentui ki pat riunget na kani kasnong ban perthok bot ikinuksa babha jo kani kalong ying kabalapen ipat ba mentakasngi. Kisok batyang bakani kalong ying kalayo kini kicingkerku bakerpang na ublay nong po nong tau. Ula penkot da kabakentui kisamla puli na kani katan bakin tereshitam hakijing puli jongki bat kini ban syanya teli hau blay try kenrat hakajing em jongki. Ublay usaai kisok batyang hagikam kijam jongpi ula penkot. Sawan yar halo jengki ladama pi bu nongkong ya uble khmat pi wat ya uble khmat baki e barok kesa wanja ha fin yat hakalanti ka babha kumba pila im hai ni kisni ki por kisna maladap ha im shania uble long khna obabha long khna obutip sini ubatip ya ka babha ubatip ka basniu ubakiari ki e belam shakiti sniu bat uba tur rade uba yat shakmat ya ke ege balam syari cinta hangta ke nyakoi kasing pinsa yo kit yo so jaga cium jempi bat hangta ka benang dijingi dicingkerpu ilwan yar lo jempi bat pinsa long ubriu uba barok ngidon kam ya ke jing start ke jing nang ka ba ubleu la ai happy de na kaliang jongaru na kitbok ipi nang ne syakmat mo ba pidang ya syakmat umdei ban sangit tang nang ne pidang liat syuk syakmat Namaru bleu la kerku pi mula ayah pi ke jinang jistat mula ayah pi ke cabing kepada pendan kam hok nika berkelampap pinsa yo ke sisim kasing yo sok jaga jingkerku bat kalong ke jingkerku ke ne ke jakang ne ke ne ke snong akan ne ke jakang kan selong ke jingkerku ke krau ya ke ying kasam ya ke kur ya ke balang barok kowe dengan mengikut matang din dan ya roh Jesus Kristus Ngi dapra ka jing songpen ka bakraw habang iyo ya kat kani ka burom kapag ini ikun samla jong iba jadi Louis Marshallong ilayo ya ka nam ka burom ibaliyo ya ka kerdan first stop 10 hapo jong ka jalan na kalian nam ka exam BA ka education department kalong siya ka jing sarong yau kalong ka jing sarong ya ka jing kasem mat na ka bakasnong hini barok kawai na kalian jong ka dorbasnong lengba jong ang usok nong hag lengba jong kadang kerwa terpadik sorkar semua panyarap pan penseng school pan Christian school ya ini ikun sama jong pa jong i don den kijing pang jing istom nam ta pan sumaria lade isitom pan yarap na ta pan Christian school ya ini ikun namar kata lengba ini lat pathai dagan ka kerdan ka pagilayo nagaliang jong dor pas nong ni terpadik sorkar panyarap lem na kata pan Christian school jadi sama jongi Malaysia. Hoi aga jingim junga namas go pere yang kata aga jing pas pa junga namam aga jingim junga babun dang don ki sibun ba ki competition ki banga haban manyele nang ni sikmat pat ki ba nang ngalayo experience kini kisnem ki baladap tengam das go ngam das ngoplai edu kata namar jing junga ngai sembun jing kam tambe akan nika generation kebangi iman tamo kalau ka partai kalau kompetitif pamo
But yak ka bangala bangatrang bakudus nem ngalayo babun nangi ni sedun kam tangi oble kapor bangi kam tamingi kena school bangi kam oble tang kapor bangi kapor exam ende hanga moro pat ngai isu ngai bet kum ne ba oble tip ya ka ba ladap ya ka ba mentah ba ka ban sawang di hanga moro nga ngasat ngai bang bagi kam gi bangal ngale ngai bet ba ublay hi uai pat ada ublay uai be ka ba lada ngi ile ya ke ka ba ngi so tanam ngi men pat ni don nadu kam sem ka jing phang o ka ngi ile dan jikmen bat ngi bet ba lada ngi ile dan jikmen ni yo ya ke ka bang kwa ke kumbor ka mga kwa ban ai cheki para samla ki badam ki batrang bar ki badang pulih hadu tamane ladang pas pa ka exam kamonge ba ladang ile kelas an English school ka jingmu jungi ban yo kam kata kamda kong sale hadu kata hendai ka deban ship ya ban pen bahaya ka long runyang man yang namal ka jinge per jongka ne ubreu dan ne jongka no kono kusinong ka thau lada ngi la pulih ngi la start kacing sensar bat kacing putu bot kacing yalam ya kibajba ya kacinong kathau kadon dai kacing ka lamba ka education ikermen ba ni pen kelai kacinong kathau ya kan long penyeng man penyeng kacing imlang salang ni don ya kata ka qualification ka syukur ka liang wat kam wajam nani wat admission jenis time tang ki barbol ubaduk unsa ubaduk unsa shadin men namar balai ka an kamatla kamat ki baru spa namar balai baru spa kata nong spa namar ka an barbol rahmat ka pesa kamatla na kata kadong ngasu ngayala de nga perkana namar ngayala de nga mi na kalong ing nga pagno nga stu yala de abang ngai mi na kiling baduk aku apa nama hakino kino kiliang ro do ai ba kaspa kanong sensare ka jajindu namar ngasat experience yala de bang sa umat bang hakino kino kikam kijam ke bangang aku akan apply lah ni hakino kino kerja admission dong ni kibaduk yala dangi ni pas paham kenal teng dun bang isya udin ada katkum ke performance yang kena ka hajing sakala kan lu ke institution ka depan page katkum ke performance de ban page batang namar ba uneka kaya tip bro pada uduna hakala yang ke performance yang uneka ro in ailah da ladang ila system ila pas pahan dai kalong leno ai akmat ai nama ai kamat la akmat ke bisa